Jesen i rano proleće su optimalni vremenski uslovi za uzimanje uzoraka zemljišta. Uzorkovanje treba uraditi nakon završene vegetacije biljaka, ali i svakako pre kretanja nove vegetacije i uvek pre primene đubriva. Na ovaj način rezultati ispitivanja zemljišta biće verodostojni i sa manje odstupanja. Agrohemijska analiza predstavlja sliku trenutnog hemijskog stanja zemljišta i pravi je preduslov dobrih proizvodnih rezultata na njivi. U okviru Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe već više od 10 godina postoji grupa za laboratorijska ispitivanja, odnosno laboratorija za agrohemijsko ispitivanje zemljišta. Imamo akreditaciju od 2019. godine i radimo kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na osnovne parametre plodnosti, odnosno određujemo pH u vodi i KCl-u, procenat humusa, karbonata, azot, fosfor i kalijum, a to su parametri na osnovu kojih se dalje radi preporuka o đubrenju zemljišta. Značaj agrohemijske analize zemljišta se ogleda u pravilnom unošenju organskih i mineralnih materija, čija je količina i odnos hraniva u direktnoj proporciji sa prinosom, koji naravno prati i kvalitet. Samim tim ne dolazi neprekomernog i nekontrolisanog unošenja nutritijenata koji izazivaju niz štetnih posledica po gajene biljke, a naročito velike štete na zagađenje zemljišta, podzemnih voda, pa samim tim i rečnih vodotokova. Najveće štete naravno se odražavaju na ljudsko zdravlje. Šta pokazuju rezultati? Kakav nam je kvalitet zemljišta? Pa s obzirom da smo mi zaduženi za teritoriju Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške i Ivanjice, to je zaista veliki raspon rezultata i kvaliteta zemljišta. Mi imamo i zemljište koje je pored reka i peskovito, imamo glinu u zemljištu, imamo jako kisela i jako bazna zemljišta, malo đubrena i pređubrena, loše đubrena, dobro đubrena. Rezultati na našem konkretnom terenu su zaista raznoliki. Imajući u vidu korisne i štetne posledice unošenja nutritijenata u zemljište, analizu treba raditi na period od 4 do 5 godina. Ako prinosi i rezultati proizvodnje nisu zadovoljavajući, potrebno je skratiti ovaj period. Preporuka je da se analiza radi u akreditovanim laboratorijama. Sagovornica ističe da posla itekako ima, jer su poljoprivrednici analizu zemljišta uvrstili u svoj kalendar radova. Jesmo, često smo pretrpani i sve više rade poljoprivrednici analizu zemljišta, odnosno sve više imaju svest da im je analiza zemljišta put ka boljem i većem prinosu. Posledice sađenja na neadekvatnom zemljištu su višestruke, od smanjenog prinosa do lošijeg kvaliteta krajnjeg proizvoda. Ko su korisnici ovih usluga? Ko najviše koristi vašu službu za analizu zemljišta? U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine je omogućena besplatna analiza uzoraka za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Taj broj se menja, sada je ove godine za 4 uzorka sa 4 različite parcele i to im je subvencija, to im je besplatna analiza zemljišta. Takođe, radimo i analizu zemljišta za korisnike koji nemaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, imaju mogućnost da plate, tako da i za njih radimo analizu zemljišta, ali i za službe koje nemaju svoje akreditovane laboratorije za rad. Upravo kisela zemljišta su dugotrajna posledica nekvalitetne primene mineralnih đubriva, a njima obiluje Srbija. Svojstva ovakvog zemljišta se međutim mogu vremenom donekle popraviti sadnjom određenih useva, korišćenjem organskih đubriva i hraniva u zavisnosti od sastava zemljišta. Zagađeno zemljišta je veći problem. On podrazumeva i prisustvo štetnih mikroelemenata poput arsena, nikla i hroma u zemlji. Na sreću, ovakvih zemljišta u Srbiji je malo.